abro. Fire Ogyaba, Osofo Obofour. Omunyina ya abro, omunyina ya abro. Ombezo omudi omusika no. Roja nso ya abro. No kura do ya abro che omunyina. Oh, woni so oyobi a chese. Naga Roja ho fefefe. Wadama. Wadama mira. Asiafo bi kura mani se sudi kura wade se. Omo kura wade bebiri. Adwemboni nti. Wadama na. Tam wedding ring pofu dia sunsa. Na oba ba ko wan wo ma wo wadru ba ko. Wadama twa da bi. Woma de yetumi kofam wo wadro de say ba ko. Wadro ye ba ko pe. Ba wo matimi wo bebiri fufu ye ko sere wo so bia be sere wadro afifie da. On fa wo mama me nko wo fufu. The same wadro na. Oba di matam. Ya wo ka o timo so sa ko so kwasia ni bi. No kure na ma me bo. Wanim se tuna. Nti yenhwe obi di matam. Obi di matam. Nti nso di ni. Asiampanyi wate. Wanim sa bere wo moku. No kure. Kasa. Wudi lumba ho yawo. Me di bofo Osofo Obofour. Lumba. Ogyaba. Fire Oja. Roja. Roja omunyina. Domo yawo. Omo ye nibrefo. Adenti na osusu so omo ye nibrefo. Omo ye nibre Ogyaba so ye nibrefo. Adenti na osusu. Ise kura me ne nya fan bi. Oh, Ogyaba de o ye de no. O ye nibrefo. Adenti wa ye. Wanya sika wa asase so yere baako. O ye Ogyaba. Onya nibrefo a. Say charismatic. Charismatic. Som no enchre. Say yo omo wari bebre yo omo som no say enchre so bia ne so omo ne. O Bible so didi wie na yam tu akone. Para ba ni Bible. An so omo ne. O Bible say use iPhone. An so omo use. Woni bradi say dia den. Nganga Ogyaba no. Ni bradi. Esika kakra wanya opeso nko awudi. Obofour Reverend Obofour sebi mpreduasa sika bebiribi awu. Wadama oso baba ko. So no pe. Nanti mi se mi twi mo from nyina ho. Omo ye bad influence. Wa obaba ko ne yokuna. Enye logic. Ti na what two ho asi was. Me two ho asi was an advocate. Me will. Ishim say oyo oba na ma wow ana me no wo ba ana me no twem prampo na me wu na wan kontokwa wa yie na sia ejapade ma omuma obi me na me ka cho play me nko na ka wan eni fi ha ye de me ware papa na wa won so papa awurade nyankopon azia bia da me wu na nipa be hu me madodo hwe nipa bo mu nsam gira na mo bo mu nsam nobody so anya hwe enne said ya me kan ye no ye nua berema ye papa ye wura eye Ajaguraja enene menya no ha ye ne no ebedi enkomo na ene die mu papa se ye ka se ye nim se wudin e de ye papa kobra esiama ne de ye wankasa wudin na Ajaguraja no wabetire mu e wo media ne so se eye wabofo no edin ene ubetimi abo mu ntire mu kakra ye ka se ye papa Ajaguraja hwan ne Ajaguraja eye den e na obenya Ajaguraja no ene die mu sase mu de machi manti dia so anipa de we possible sa chire bi Ajaguraja mi sunsu ma menene nam spirit amenene nam ma de ye adwuma no ne fe na Ajaguraja no we Obofour na odifo bi ana sofo bi anyankopon twedi ampa afren bi o ma Obofour ana o ma odimo is either you get an angel or a demon ningina both it works both ways. Enti obi wo wa sabi eburu ofere ni sunsum so be boni dinti normally o be fa tonsum ba me fere sunsum tena bo sunsum ni se mi sunsum ni fe na Ajaguraja ada ye wo bi wo a osuro ni sunsum ono nkapa ni sunsum na enye osuro ofere se nipa be ka ho asem ena se nya papa asem ni na ade no so fe Bible says so fere mi a me so me fere wo also fere mo ni pa ni mo a me so me fere wo agya na ni eti ni kwa so fere but also for ni be very fere he would rather speak in tongues give praises to the spirit rather than so the spirit say spirit when am dey near adwuma asem ni na nti oba otwere mu a asofo dodo na obi awode oso bebe de kuta bibi omo na mo kwa nti uyo sofo na nam ho kwa oyo sofo na nam kwa se ntina wo hwe nkrofo oyo sofo ni bi omo bere no untimi se bia nyame afro bi untimi end nyankopon na efre no untimi nsum nyankopon ne nkwa David nyankopon se woni no
we ko ye wuro tumfo wa se wo so bi so ansa na ko so wonti min ko ye wuro tumfo so wa so da no panam ma so de se mani nka sante be kana mboa ma so da no pa mani nka ntimi ko akosra wo tumfo ma se wo de wo pe e ko sa ye nyane sa obe si obi so ye ba ha kra se aso si obi so ansa na wo ba be du gate e be mo ko tran ba bi no atwa me ba sa na de ne ti so obe su Nyankopon so na no na bra bo de na mo no ti no wo bre sa no obe ya enko be bia because onim chana na e de sum nyame kane no ne ye ka sunsun sorry na eyade a metimi aka se obi ka se me sunsun sorry ne kura ne ye fere na ye mfamo nhyeda as ye nhyeda ndam wadi sa asa sebe ye ka konfo na na ehye nwura mu nim bia asa na mo but ne asa mo gi mu ho e konka ka na pata shikuresi signboard ana pata shiba kuresi signboard kana pata shiba nsi signboard but na pata shiba nsi signboard emre ko na ni emre dane no na wo dane na obi aso be ka no kura me na masunsun sorry pie pa organize ani die mu said ya wo kasa wo na wo masunsun sorry pie na wo ho but obi asuro so be yi nanim nti eye den na wo be dwan ni sunsun me hu se wiase un sabi buru undi tumu nsuro kwati mu bi undi tumu ensuro kwati mu bi so be di tumu dia also hu se eden asabi bi nbeka kwati mu sa ne tie mi wa anamwa wadama nti se se adwuma wo se wo ye ni wo se nyame afrɛ wo wadama adwuma wo ye ni sa ne tie ade ntira wo fere nkomo nyina ani die mo ye den na obedwan ne obeye sunsun sorry me papa ye sunsun sorry D4 fere D4 Abednego atenenka kuma se pankro no kwapia den na dom ne faawo wana wo na me ana me peye ya sanka medu ha me nkora ni nyina me ne fa me nkora be 65 if my memory serves me right me ne fa me edien ne ye sronko wo ho a ususu se mo maame na mo ye 5 but won kwan ne nipa number 1 maniat number 2 me bosheba okay number 3 na papa pemasem number 4 me tie me papa asem obie ni ho ye ka bosheba so obia ye bosheba bosheba ni akora obedi kan so no ho daye ana betime nyanko betime kan nya no ho nkom shansa ne awo no nti me yedi kan so me ho daye ansa ne ewo me tie for bosheba aboshema so de da soronko chen normal nkura okay said the papa atwemo no e baby a mebuba ahwa na meti yes se wo ben wo papa na udi na bebo se akukọ ba obe woni no di abebesere okay na se ntwemu no na wo ben wo papa ben papa o sa de meto no ho oh wow tina dominate me peke won tem adom de sabi me ben na kamagimi en kan peke me adom ankasa na mfa gimi fo adom emfa bapanyi na nsa emfa gimi fo emfa kwasia adom mfa gimi David adom mfa gimi fo wasi nimdi a woni ntima se o se ndi sofo because wagimi ye be kuntam Ajaguraja waboa me mbotumi waboa me pese me ka ko speed more power nti mi fa nko shot creator ni mewu ja dom mpegi mi fo because we twa nyame asem no so ama asem ni ntimi nko ba bia ya da si ye twemo abusia fensa waba yewra Ajaguraja ndi guso ene no etwetwe nkomo no na eni die mu obi beka se ye ban media ne so a asofo metimi aka se wo yesunsun so bi ni pani pa na ase media no so sesei no back and front e wo media no so obi ka wa wonfa enche no na nka wakoyo sofo yi ye hyew esuade se ye ka so obi yo sofo a na nka ye de nka ne enim ni so sofo kra de nka sabe obi bo wasom a wona ese onya abotre kire no oh ada na abo masom next time me mo masom bi ye say but as obi bo baako a na watu ne se Yesu kura twemfia kwaso de nkobo mpanyimfo se no de na niema na omoton wo ho no omoton no me de edi matem social media ne de nya hwe an wi ase ono ye ni na tem obi ton na de obi wa twemfia kwaso de mo egwa wo madama me a ye edi matem gu mani ma se kan sem to me so no ma me nkasa ya di pa do o ankasa sunsun no de kwa ya na de ba ho no mani
we do di matema me di obi atwaka o se me kwasema se obi atwaka o twa troto mo so me domi wa fra wasefo nyina san no me no eni die mu se bia me ba ye eno po de nyame mempa so ba ye me no me o da bi me modam de na nipa ne ye ya me domi no okay anu si de mi nyai unjai domi tepitepitepitepite adena unyai adena mi nya se kwasiafo wiase de bia me nya obi ama domi no ene se obe obi beka se opentokwa dodo na me pentokwa bofo na me di na chiro ye de ba adwuma oye sojani opentokwa efa na Ajaguraja ja warrior of God ja abofo no so ja so ndi so bia pentokwa na se nke se wugina ho ma pepeyo na obi kan wa kran se wugina ho ma pepeyo na wugina ma pepeyo wana pepepe che nyame obi eni ho pepe se nyame ono pepepe de bufu opa asase ma nipa wi ano so ano anfa nche omo Pharaoh asifo de no nya ne mane o eti ayede no ma Israel fo twa pokoko na Pharaoh asifo de o ka mugum okum na Israel fo de mutwam ayi manu e wona wubusa be question ti nyame onye pepepe ana so pepepe pepepe nti udi na mo echi tu okun Egypt fo no pepepe dapi ende senye eno de senye ye sho ba de na ye se dia minimini se ye ka se wo ye nyame ni pa wugina ho ma pepepe o te se nyame ni di kan ba nsa nipa na ba nti achem mienu yanga se me nyame adoe yase me nyame nipa eti me nyame nipa dia me nipa sa ye nyame asem ni na je hu sa lady biba media ne so ne ka na no etia o eno ye nyina ye program ye kasate abai wa no yanka bia nhyem minim se ha wakoye nipa se dia wo kan na ye expect say at least wo be ye bibim po a enka obedome lady na one oka wo no ba dia me hu ya ne se wo dome no wo dome one ne mana ase we refi ni kraman kura kan ho papa bete se ne so wo kra gina kam ne kan ho mete ne ntama kam do ne kra ne kraman ne bibia kan papa na eni die mu nyame dome wo dome fra wase fo kan ma me wate nyankopon dome wa odome fra wase fo onome hu nko a dia boni na yen aye nya adam ani fina ko ye boni ade ti da ye bre question am so osi ye nana no boni Lamentations 5 ye januma ye boni ye na so mamu ye ade ti na ye kasa papa ene sane ye de boni ne bi tia boni so saa o na anim se boni ne ri tia boni ka ye mfa papa ntwa boni ka ye de boni tia boni ka papa onim boni fate minim ye unim boni ni bida se me de boni ache ma write mi fiasem mi wure so mfiasem mo bi je oboni me no sere kwa be prawo minim se media no so nkofo aye oboni me follow pa nkofo aye oboni several time ebo ho mo ye oboni wutimi sancho musika kranka ho wutimi ka sa wudi bia che obi na sa wonfa nche no wahyeda e depend boni kro na nipa ne ye me no ti boni ye oboni bi wa hyeda ana onya kone ye ene oboni bi wa watia na so nya asem nke wadi bo en fanche because me we dey me bra penny ho ehe me boss me bra penny me hu say I think say last month no me hu kwachi issue keten bi but na me expect say e dey na ko me kwa me friend but went me amfa na me pese me misa na e koso me hu ya ne say masan and obaka na ye me de pa say waba obede ho ehe nya dia me ne be konto kwada de ja me kasa ne say wo ho ehe wa ye me papa yes o won kaye me wo ye me papa me won kaye ba me ni awrefie o won kaye ba wo ni awrefie different so e obo won kaye but the rate me few o kaye but the rate few wa kaye wo se wo ye nipa wo ho but the rate few so be bo ho ene wo obi wo wa awrefie nso won kaye ti eye no mamienu edu ho ehe ye me papa emre obi betwa atoroto me so social media dia sembe to me so won yi beti to se me na se me be si me so se enkoye papa ne sisi menye de man be pe na se nti se sabi asema si na ne buafu no agina ba bia kasa na se ya aren
na ya den ha obi kura nipa na waka se me ne nkunu kura ne girlfriend na bona so mo anka hwe ha the girlfriend ne sa hye na se asa de twa na ni so nti se o se ye nti se won hia fomia so what the birthday so ba as nipa na no so pema sem che won hia no no so ama te won sa na tie why are they nyame sure because on when he birthday me wo ho me hu ade a we ye me gina won chempe me hu nema a we ye yankopon sure ye wo bi wo ho a oninka ye wo be kun ho ama ne seden wo fom ne kitikiti ne wo gina so but sa de na nani twi enra and I think say me hu video no eye me de pan ma me as a respect na me wo ma wo no ebro so because enyo bia na obetia na na so obeka se me de achew wo hin de me ne wo ye no ko wo hin de me ne ko ade ba ko pe de betimi atime me ne wo hin tem eto obekoto eto dia kan ye by this time me ne mi no ye de aginam apart from to no dia ne betetimi ne awrade dom ade na apeto sa sister yes eto ma honka hu bra mi bri bra ma den scientific am ye shira mi mama dan ama me ka se mo japade na me kwa ama me mfra ama me ma enti se nya to ade bi ya academy mo o se di pa di o so twia o to ma ban eto na me kana ban to tax okay na dia na ko ka se me ka me feel opposite de eto tax okay akomni nchemo o so twia o to ma ban ana mo a ti eto no na wuti mo ekuotu ayade apetio njena no nsi bone ne awodwene nyesa de o za dwembone wotu eto enti papa ani die mu yensha waredodo aden na Christopher munji awaredodo entum me nye Christo ri ntu Christo sorry so sorry for kura bi mu ware ba ko dinti maintenance awaredodo maintenance so sorry so for no ware ba ko maintenance e da me ka che nkofo bebre se wo munnim de omo ye emu da ho onim de oye ya ka so ye sunsun so de wonye Yesu Kristo akidi ni o I think they have confused themselves what ye nananom na many of them were illiterate no munti no mabiase number 2 they wanted acceptance from the masses it agi so Yesu Kristo no wetima twe Roman for the Methodist for abem menyini ya na me hu say they were mistaken sunsun so for biero di Yesu achi na mudi hwan na dwiri mu no odi Yesu achi but oni Yesu achi nchwemu ani die mu okay Yesu say so bi to ani a to ni bi hwan no ma no ya chen sunsun Yesu say so obi bo waso madane ha ma no obi obeka che ne yonko say raka anani pahunu obekọ bonsam gem hwan no ma kuma nye owi a che sunsun so fa so fo okay won say Yesu Kristo a mixi nso de mobi ko dware da dia me hu ye ni sa what is say Yesu Kristo aya akwankyere bi so de abro no ma ya akwankyere da bi Yesu otwa dwan da bi obo na ntwa for the border what is say na Yesu nansisi fom da bi antisa I see Yesu nansisi fom ai Yesu na nansisi fom da bi but John the Baptist say nipa na wo ba no se chen me nsem fata sem me lazy ni shoe ti da na Yesu she shoe no Yesu no she shoe ade bi lazy bia no ti da Yesu she usunsun so so fo na si fo sunsun di Yesu achi enti mudi wo de me kire mo ba akwankyira wo yi ase sunsun so fo aye den na so di Yesu achi Yesu se bibi ha wa so frɛ no obeje wo so also the both for how can you work with angels and Christ? I mean, it mean can be because your papa no medical. But they are, I would say some of them are confused. Too much require. Yeah, Moses, sorry, Moses. Moses is time today. Yes, you knew. And I will continue saying this. Sorry, so funny to me, so what tremper.
sofo ni tumi so twempena yesu sofo on twempena sunsun sorry ni yesu sofo nware bebre yesu sofo tinkomo ni adama tinkomo kristo ni sofo on twempena oyo yiri ba kuku kama me de se ohwefo kristo na me cho charismatic formula me wi anon so cho sunsun sorry mra mo wache me chiraw hwese charismatic fasofo ni nyina no se no so yenti sunsun sorry so follow sa mra ya o ye charismatic sofo so when you sunsun sorry now they are told so na if you so also sum yesu so se de da nensa nti jimi we sofo so yesu sunsun sorry sofo a woji yesu di mebo a aso shabata keno de pada afa ne ha se no kutapuma komfo puma na ni sisi mu akwa na komasi no so wan fa na yesu akomasi no so ti jimi se ni na eba sunsun so de ma mese mempene no the kind of natural play so ye shen sama wo kenye na wugina homa e bia kane no sania na sunsun so chia no omo chia bempanyimfo ni suro fere because you be di o matem okay boys na bani mu ade ba me mani adene to mfa me no bi be sie mi do betima ye bia metima ye aye how me you apa I'm one of the most gentle men you would ever meet. Subambia will be a meeting with the show. You as we know sad that minum read that, minum cigarette that. As we don't read about a mayor times 2. And this was young quiet. 1 Timothy chapter 3, verse 8. 1 Timothy chapter 3, verse 8. Dear. 1 Timothy chapter 3, verse 1. 1 Timothy chapter 3, verse 1. 1 Timothy chapter 3, verse 1. Me pacho. Esu efata Kristo for asofo. What? Esu a efata what? It asofo ne ombebre. Ye o Kristo sofo ne onyame sofo. Okay. Ti me nye Kristo ni sofo. Et Kristo mra, it does not affect me. Ko oso no kwasem ni so obi pa hwefo adwuma obi fa Kristo hwefo adwuma ye sofo a no wa fa adwuma pa nanso de se hwefo ni se ohwefo ni se wo nya ne ho asem bi nka so sorry for one ye nya ne ho asem nka wo Ghana kroma seda bebe that's right unye Kristo ni sofo ko oyo yire ba akukunu so sorry sofo be no so mfa ne yire chida o mekire me so sorry sofo be no so oni ge girls kura se be oni ba mienu mienza nan o me kire me sunsun sori sofo be no so mpema o mna me kire na me mo na pa wan kire no wow I dare sunsun sori sofo bi so me kan kire me se me metene na me mo na pa wan kire no papa o dare me dare sunsun sori sofo bi so o me kan kire me se ono efi se wotena ye no wan twemprampo no ware so ni se Kristo ni sofo so ye virgin san no ware so nim sa so nim say I was say be oye Kristo ni sofo a won kan oba nhweye ansa no sunsun so sofo bi mekire me sa de nse fi si sabi eburu sabi ekronto wo si so abrabom ontwempra da number 2 sunsun so sofo bi mede me kan kire me se wonya ne yire da na me nkire ne bible mu se sofo koro ne tumi se wogya wo yire wogya wo yire wie koro ne kwaso sa ware biem. Thank you very much. Me there o muntu me kan kire me. Papa e bia na obi hye. Ampo ware na yire no ye virgin and I know ye holy. On fa kem and oda so na yire ti. E betimi aba obi. And I'm saying so no. Na me musa na how many times was how many years was sunsun so na mum na busu ni be na sunsun so wodi mojam. Sunsun so heritage, a lineage. Aya busuya anaya de be chew. O background way. O background where was sunsun sorry mu one about to Nigeria say we ntina me nam so a me dani sunsun sorry kire me papa na ebia den ni busua ni bi nya bi but nyame na ato ne nsa nyame to ne nsa frɛ no one training no so for be the training yenko busa so for na se so for no so one training no ni li free okay
Into obinti means sovereign Casami Pesame Mayor so. There be a yansa. But what can so be Christos of no problem, but 2 means sorry for commercial source of what you mean? Wow. Ne, okay. Baby, ya come. And one who say charismatic and what mean common chase you too. Tell me so make Jimmy. Because soon so the bit much at a list of Talibi or Pembis you trim Biabeshe. Because I see my cost one. Twas way. O se enso, ye se o efo ni se wo nya ne ho asem bi nka. What ye nya ne ho asem minka. Oyo yire ba akukunu. What? Yere ba akukunu. Wa yire ba. Eti lo si Kristo ni sofo. Wa yire ba akukunu. Na ni so da ho. So asofo se no ho se na ni so da ho. Ah won tente nipa. Ko Na dwene mu te. Adwumbodi ni ni tiri mu se me betwa me nua gu. Na me ma ba be pija. Kwasia sa no adwumboni ni ntim ko oye ne ho wese odi ne hu ni kan opa hohoye wate koi oni mu nchira kire ahe asofo se asunsun sore so asofo se no mutimi yi quotation kire me tell yi quotation kire bible no kire me sunsun sore fo asofo se de yi quotation preach bobidi oma ma ban men kan panyimfo no kire me bobidi kire me Me mobidi. Bobidi. Twazo. Onyo osaduam. Bebre num sadisie. Ozu ye Kristo ni sofo zu twa bi. Do ye Kristo ni sofo. Ko onye pupo. So sofo be do se na ni so nyashi. Enzo he tu gira ha no adi wi ate he se. Kira me ko na mom ojo. Onye ntokwape. Kira me sunsun sorry for na aba na njibifo kakra no ma start ebe mu no kira me nyom no meka ntokwa onye ntokwa pefo onye sikani brie nye sikani brie ni social media views abenya ka be ka nua kwai odi ono ani fie so yie ma ne mahye na nim duro nyina mu na mahye na se wa nim duro mu wa yira bible na na ma read the bible na sinti wan fa ba ko na nhye o menim so wan fa nhye ho ka biam odi ono ani fie so yie e ma ne mahye na se anim duro nyina wa jampo ase no mehu aka bible na si tira de bia wo ye bia metim ka che o se we oboa enya bible kan Oye hwan me no me ko bless ama but wo ye adwuma wo se adwuma na wo ye no ti ase obebo ahya wo anya complimentary card e bia na nipa phone adum no wanti anya wo number da shawo ni wa kɔ ne nkyɛn na kɔ da wi a wa ma complimentary card yɛn ka Kristo asɛm nkyerɛ no ti be mi ahyawo ni ti bo complimentary card Ada na waje atum sɛ wo ya ahyawo na me nya ahyawo ni wo ti ahyawo ase ahyawo ni obi ohwɛ nipa bebree nipa bebree ba ne nkyɛn fo mo asɛm akyiri nipa no so no be ma kɔ te mmere mi asɛ nkɔ ahyawo lai wo sɛ yɛn Ghana no sɛ wo ka ahyawo nyansa bebree nim nyansa ntia forget omo na fa sana me fa be me na me to dem fa me ho problem is forget to aso onye sikani bre ate aso for say na nyesika ni bre ko odi ono ani fie so yie ma ne mahye na nim na se anim duro nyina mu madama to aso osna so obi hu ni fie so hwa so obi hu ni fie so hwa ebe ye den na obehwe nya ne boys kura di na chi continue control mo kasi asem nko a kwai onya abefo wate onya den abefo premaisem onam ha oye abefo adia feye ni adia beba so na for sunsun so dey to charismatic holy yenye ni sa ko na wanhuran anhwe obonsam atem oya abefo obehura hwe obonsam atem ntina bibiri si so no nanso ese wona wotete ne ho no boni dimpa wo mo tete ne ho no de be mani pa bo dimpa se otiri mu nya den ya to aso e na wanhwe akokora ene obonsam afidi ate yeda se papa asa me ba na in fact eniema bebre da bia yesisi is the believing apa na ho niema bebre na mesua niema 1 2 bi eni die mu papa so waware me you obi anim se ba wale se me wale ye ba waware ma ware a me mfa me yire matu social media me ware ye so me mfa me obi amatu social media
to uba wari mienu. Debi mienu di ade na kasa sister umumi ana. Ade. Ah umumi. Ebi enya me di madumi wari mienu sen. Ne say wari mienu. Debi. Ah. Abrantie ti semie. Debi abrantie ti semie nya me hira me asabi mani ate. Me ko wari mienu ayeden. Debi. Se mienu so. De ana me kire o se abrantie mani ate. Nya me hira me ama majapade. Adumie. Aboamie. Sabi me nya be ma fun. Debi. Na se me kwakọ wari mienu se sa da umumi ana. Ah me wari fi 10 20 30 ko. Anya no a. Sister Jai sa de na wo ye. So o wari fi 10 20 30 me nya girlfriends. Into o worry 10 now, girlfriends. My girlfriends be about 30. 40. Me na me catch up play. Me kwa na kawan. Hey, any if you hire there. Ah, me worry papa. Na wa won so papa. Awurade nyankopon. Ase bia da me wu na nipa be hu me madodo. Hwe. Nipa bo mu nsam gira na mo bo mu nsam. Nobody so anya hwe. Apu. Papa, ya papa Lumba, ye legend asama wa kofa be. And na me ti say wo ka say wudi Lumba ho yawo. Me di bofo sofo bofo. Lumba. Ye. Ogyaba. Bobo mame. Lumba Obofour Ogyaba. Ayi kan say ayi sofo ayi. O su bempa na. Da bra nyo sofo su bempa ayi. Oh sofo we. Fire Oja. Roja omunyina. Domu ya o. Omo ye ni brefo. Adenti na osusu so omo ye ni brefo. Omo ye ni bro Ogyaba so ye ni brefo. Adenti na osusu. Ise kura me ne nya fan bi. Oh, Ogyaba de oyede no. Oye ni brefo. Adenti wa ye. Wanya sika wa asase so yere baako. Oye Ogyaba. Onya ni brefo a. Se charismatic omo som no enchre se omo wari bebre sa. Yo, omo som no se ye enchre so obi ane so omo ne. Our Bible so did you know you talk on it? And so many. Our Bible says use iPhone. And some use. I want to brady say the other. Gango Jabano. You brady. As he kakra when your person quote. Obofour, Reverend Obofour, sebi previous. As he can be babu. Ah, so no pe. Then to me say me trim from me now. I'm a bad influence. I'm a bad influence. Papa, unya sure say wo mom na Masa. It's ususu se fire oja ye nipa boni. No nye nipa boni ni anka ba de sanko nware. Do nipa boni. O ye ni brefo person no kwa di ni sika. Me de ya. No, osa ya abro. Fire oja sa ya abro. Fire oja, Ogyaba, Osofo Obofour. Omo nyina ya abro, omo nyina ya abro. Omo be so omo de omo sika no. Roja nso ya bro. No kura do ya bro cho mu nyina. Oh. O ya bro. Nso so oyo bi a chese. Na ga Roja ho fefefe. Wadama. Wadama mira. Asiafo bi kura mani se sudi kura wade se. Omo kura wade bebere. Adwemboni nti. Wadama na. Tam wedding ring pofu dia sunsa. Na oba ba ko wan wo ma wo wadru ba ko. Wadama jo da bi. Woma de yetumi kofam wo wadro de say ye ba. Wadro ye ba ko pe. Ba wo matimi wo bebere fufu ye ko sere wo so bia be sere wadro fifie da. On fa wo mama me ko wo fufu. The same wadro na. Oba di matam. Ya wo ka o timo so sa ko so kwasia ni bi. No kure ke ma mebo. Wanim se tuna. Emuda ho. Nti yen hwe. Obi di matam. Me ho. Obi di matam. Nti nso di ni. Siampanyi wate. Wanim sa bere wo moku. No kure. Kasa. Papa we ni diem. Ene yen hwe Roja pepe say. Say ne Roja ba out. Sama wawe mienu. Unjin di say na afsore no kure begu. Yesu ni ban ya ye de amode achichire. Nti me busa question say. Say wo ho beba. Ni obi beba asore de ne hia. Say wo ho beba. No obi beba. Who feelings no be feelings de ne hia. Say sorry ne ho hia say wo ho beba. Say me ho beba, di asia ka so ne ngu. E pon no man ho akoba o. No kure. Nti sorry ni wo ho beba de. Sister, each one for himself. Aseni nyina ha. Asamo. Opa ma wo mpia se cameraman so be save obi tibi kafa. Obeja me ho. Na me ka kire wo. Ti sa na wi asenete. Papa enne awaredodo Christian say enye. Enu nti obu wo a waware nso sabe osan wo side check e kire. Sorry to use the word. Obi obeka se. I mean side check president. Obi obeka se
so for be obekasa ware dodo onye bia kum chacha me ko debate sa ware dodo onye ono asa akotena social media say said waje polygamy atum o say ebe buabo na say to you no see unya sika na ware ye unya sika different unya sika ye different I feel a map a map come utumi bisa ho say na eden kra na me ware ye unya mpiem kwa kira o si owu ere mo awachi na edo upie kwa kira unza awachi bi ede hwe adama wa dodo so nye kwasia kwasia nware bebre bible said no o ware ka se be ma ware ka ne yire ho a kan e de o bible mu no di kristo a chechiro mo se paul se paul so kwate awu no wo ka se kwate awu nti no ka sa no obi abode bra bo akokora be betumi mefo ma me mpem nti wo de wo ba wi akọ bo na sa twako me twaba me ware sister me ware o me ware ba gentra ha sister me ware me kai ware me ware kwara mra ho na say wa cry say bro so sister ya na mra me ware o na si dan kakraka bro sa be to so be num no mugum ke duano pa mra wo fie horo no duano pa mo ni nam fie horo to hanka chi fito fom na say wo fabada nti omo nam fie ho sha atade ana say wo particular atade me particular atade o ni nam fie ho nam fie ho Bible say mra nyankopo otwedi ampo nhira David no o ware fe fam prafo fon sa sha ha ne mame aso so fo ne bo David nyame Juda mujata aso cked David ye o de tra one wu Jimmy no o tra one wu I love my wife no problem what if your wife does not love you in communion no I love my wife Matias what if your wife does not love you bit me pretend this all do no inside the one onni man jeme we wonu am ko aburu 40 wow me see we 65 we wonu am aburu 40 papa ware 38 onni man jeme o papa ware an more than 38 onon kwan onon kwan 38 more than 38 na say ya want to so but for now you who say wona abusua no wagidin because ye hwe obra pani a on the bra pani ben adama binim de opa kire why me bra pani be ka me kan obra pani ni din na me wefi ba pani no pani ben me pesa me kan ni din ba me wefi ni din no they are not first no read the Bible onye menua onye wunua no your den onye we adopted Nancy and you come on family David onye menua o ya adopted papa ye basari ni wow oduakashi also kan no oduakashi na me utwe mu say ye me ma me di sie me Nancy na me ma me busa me ma me sa na anuafo mienu ku no gina ba ko cho se onye me ba wow tira ma me be gina me chi no tu mama na ama wo hu say o ya adopt obo no fo na tu ne nyam papa ba no sa ene say na we ye den ye wuni gina me cho say mi o mojanti mi nye o sa ya fe na me ase je nyam ya biem because I can't say me nua ne chon so mu sa da me afi na mu say da akom ni nche me da se because one kasa tena ase ya se bi wu nua utimi nya ne sa unua obo di waduru baby utimi nya ne sa anamwa utimi ammo pass yemfa destin pada anchichiri me hye fridge na police for me chini se cooking utimi nya sa utimi mo bloggers pass yengu nua ni mas enti no ati afi na me ti ase ti nya me ya biem ba unsusu se ebia na enyo no awo o da nya me nua na me pese me clear this air onye me nua onko hwehwe ne papa onye me nua because sebi oye me nua nka ona nka pe ona wo zanka power no fro no but ade na amfro no power no so emoja ade na panyi wo ho na fro ketwa na ketwa ye agya panyi o say no de emre sesa wo sa ensesa kra bibiti mi dabi onye moja me kan kwa na onye moja oh aho de mate wo se tu de hwe nanim na hwe yanim ya kase o dabi nkasa
Again, Sakura. Yo, ja, sister. Oh, I'm proud. Sister, ja. Oh, me na busia me ka some busia ma chew. Me se me na me ka busia ma sam chew. Oh, they be no one fair. No so one fair pa. No, there be. Mo kala. Onye me nua. Mate wa se ho no ma. And me di ka chem se onye di fo abednego ba. Okay. Obi no be hwese obi no be blogger pass won di ni papa atem. Ye didi for abednego atem so yare dadem or tapam person or yesi we yesi one ama di for abednego dia pega Ghana ha biom mia me moja no ninti me fili enye ni moja nti edi papa na tem anya ne ya ene de ko so no akora ne chance di papa na tem no ti me clarify onye mi nua yeah that's what onye mi nua quotation. 2 Samuel chapter 5 verse 13. 2 Samuel chapter 5:13. Was David the free Hebrew by actually no? David the free Hebrew by actually no. Of a fine pana. Of a farm pana. No, what the year no pee. I know what the year no pee. The free Jerusalem. Free Jerusalem. Never make my quotation be. 2 Samuel chapter 5 verse 13. 2 Samuel chapter 5 verse 13. David the free Hebrew by actually. David the free Hebrew by actually. Of a farm panum. Oyeden. Of a fine panum. Sister Bajo oyeden. Of a farm panum. No, what the year no pee free Jerusalem. Oh, mama. E mama ne mama. Omo mama ne mama no. Ate. Yankopon si nanke so a. Kemana mediama nanke so a. E ma yeskafo aduane. E ma yeskafo aduane. Anye hia ni dia. Oba anye hia ni dia. Aden na e baga na ha se yeskafo binom. Muntime nware na sika makrum. Ene ana me se eye ni bere asofo ni dikan. Wow, krom asofo. Omo no mu dikan. Ani omo ye ni berefo. Die ntina osusu omo ye ni bere. Na se Ogyabade bebere ba wa ye. To wu a oba ba ko ne ye okuna. Enye logic. Ntina what two ho asi wo sa. Me two ho asi was an advocate. Me will. Ehim se oyo oba na ma wow. Ana me no wo ba ana me no twem prampo na me wu na wan kontokwa wa yie na se a Ogyabade ma omuma obi. Papa Sister me mabodam pa o. Asama na oka. Woni bibi. So wa ma sa ntokwa na ensi a na mo che Ogyabade na sumdwe mu a. Obekọ ko fa boy no di dine ma no. Tuwe ntokwa na sisa na nam court. Timatwe manso na wi na ko be 8 years. Into share ene daddy lumba nsense me na moti wani je ho he tu trust me bosse de me yanso anye ni bebre ke so wawe wi aka say daddy lumba pe ma owu ye ma me no pe na ekono me ya pa me ya nke say we twi ne sere a we twi na basa say by this time daddy lumba samado omo sine hene budget so sa obi a watima omatima ko ntokwa more than 6 months obema ba ko hwe na da nya achievement kan 2 Samuel chapter 12 verse 8. Osna me de wura fie me ma. Me de wura fie ma. Na me de wura yire no so me ku kuku. Me de den. Wura yire no. Pura. Nyankopon na e ka se you. So onya wale dudu ontumu anka o ka se. Wura yire no. Me na me de wura yire no mu gu kuku. Na me de Israel ni Juda fie kura me ma. Me de Israel ni Juda man nyina sa ka o. Na se sa. Se mani sa. Anka me de pi sa be ka o. Ka me de pi be sa ka o. Na ni aden. Me da se. Asa me di pi be ka nyame na e ka wan turufu adewe de minya charismatic ni wa ha nke be ne kan nim be guase charismatic ni na kan nim be guase me busa ne se na so re na so de mo a o twempra no o to correction o ji ana wanye papa eni de mo sunsun sorry for dodo na ye wo binu mo ho mo ware ba ko pe wo so woni omo nso ye kirem sunsun sorry so for no oh why ba ala do that Oshutole oware 7 anzo oshutole wo twa ho no wayade na wasore mami wo oshutole you dey ala dula the church of the Lord ala dula bai wa bedi cho oshutole eyi di fun kan se fo so so fo be no so abedi cho oshutole wow awurade nyankopon oware 7 di fun kan sakra minim se wa ware di fun kan sa ware bebere di fun kan sa ware bebere Watch you.
Papa. And Anglican for who you almost have to be wale. Anglican for to move through room. And Anglican for bishops what the room for them water. Yeah, mama. Bema kura one time uta me. Bema one time a tower dream. 2 Uta me yesterday. Hey, Joe. Bema be a pen may be a sharp. A smart. I joined the whole. I didn't daho. And this would the whole bobra. Pigusa. Top piguna. I wouldn't answer and change so much. Prophet Dr. Josiah Olunowo Oshitole. Prophet Dr. Josiah Olunowo Oshitole. He has 7 wives. He had 7 wives. Polygamy was tolerated in his church. Polygamy was tolerated in his church. The Church of the Lord Aladura. Thank you. I know. The Church of the Lord Aladura. Papa. And the who free Oshitole mu. So you Oshitole asi ni se me ware baako. Ti no mabra boa yesa no. Na so ware baako ka de yire ho a. Le dia na beba. Kan. Yen se de be kan. Oba bia waware bia be ka che ne kunu se ma ne nhweme. Ba wo kunu no odi ne ho dada. Nyamra me kan. Odi ne ho dada. Me na me ka che o plane. Ukuru di ne ho saa. Na odi ne ho saa. Ukuru wo yi wo mo saa. Yeah, wo di wo. Yeah, bu se de ntia made na starting shepherd. Wo yi ne saa. Ukuru ewura wo mo saa. Wo ne saa be. Kai. Exodus chapter 21 verse 10. Exodus chapter 21 verse 10. What is a bear no wari oba foforo ka ne ho a. What? Bear man wari oba foforo ka ne ho a. Emra nie ko. O ma na no duane. Ene ne nkata ho. Ene na wade asede no sun hwan. What? O wari bi kan yere ho ani kwan se wo dɔ ketua ne champion no. Nta wari dodo. Kami nchiri. Se sofu be ka chese Old Testament atwam so hwe na oba afode onko yi Hosea se sikari gwete nyame dia me do nyame wo yes ade na me nim yi no ene won ti Old Testament ne tonkon So say when master obeyi bi afrim na emu ba so be hye na ma. That's Papa. Ena watchrim. Inti se ene ye nsembe na be ka kire asofo no ma sebe wo mo form ho se ya ware baako nenso oma ware secret e wa achiwe bere no bere no me susu se that the lumba issue bere no bere ho no me pese ntwem kakwa adenti na be mentimi yi nanim on peso be het ne ire no but nene uwe anasa sabe ona wu dia so ko find out so wu dia so ko papa ye obu hot ase no find out wu dia ko de bia meka me o frame ka kire me se ya chewa be ma bia be frame o be frame ka kire me se o yira be chewo so buto ba foforo so ne dan sa me broko wo kwase ama me adenti na de de na yire be to se eti da mean se o mo bra wa bobra na o yire wa bobra na wo dan do so se ba bia o de oba na be ko no yire ma ho ba de yire na da dem no wasa de oba na be to dem so wa bodam ana modam o dan be bra de no ba na chew Skeni be na ni fie ba ko. Ni sikari be na ni fie ba ko. Edi da mi so nu se status of fie do so be ya sa da. Ada na ko ya sa. Ada na ko ya me achew. Ha? Wada ma mi wura. Ada na ko ya me achew. O do ko ya me achew. Wada ma. Ni to mi fie do so hwan na be chime. Wada ma. O be chime. Obi enu ho be chime. O se. Hwan ya no. Hwan na chime ye. Hwan no. Na sie mama so ko akoso mu a. Wada ma hwan no so o chew. Na mama so ko ha so e. Hwan yo be. Na mama so ko akira so e. Be na no. Na me dia ko wo ma ko ha so e. Na ja do kro be bi e. O ko bi wa fa hen. O ti papa nka. Oba. Ye. To wonso ya. Madama, wonso ya. Ya nware bebri. Ye. Ye. Ana no matu wo yire wo chewa, dia na ade pata no. Unika pre. Wa ko pata no. To be poison. Sa na tie. O de za. Ma we dia ya chew no to fia ma oba na. We fi. Wadama. Debi o just chitimpo. Ai. Obenya acha de. Wa ko to kama na, o de acha. Na wonso unika sika. Wadama. Aso so petwe. Oso pese o di twe. Etwa so yesika fo aduane. Wadim sa chichidi ehwa. No kure wadama. De nam fom. Chief officer. Ya me nto masio. Wadama. Unika pre so petwe. Unika pre. Oso petwe. Wadama. Ha? Wadama miwura. Usika ndo so. Ana je so 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 fu bibiri so mo mpema o.
opetrum opemema trum no umanya de no say what dey shey oh and now feelings o mombo e to unsusu sorry so fu bia o advocate and aware dodo nye and na de na de ni de etrum because you be busan sade o faye no onu awache no onu awache na dwe ni abenkwan koma be ma na susu sorry so fu papa odo no se so susu sorry Madam on no se and susu sorry so fu kra de ke won na ntwi bini Dabi wagimia obi susu sorry so fu se ponko bini ma power ene o mo la ho no mo yi ponko bini kotugu say ba instant come da rose resim say jimi ni bi na ewure ma me se mempene wo dey say where you when mo bi enim sa ware ne me dey aware dodo de me say eye na papa unjid ni sa aware dodo no be wuntem e ko be so ye na nanom mo ware bebre ni o mo ma ware bebre ho mo ne wuntem wo ye mo do so a na ko poison so no time bebem ti ba ko me a time bebem no say ye kan want ade na o ware o mo nyina do mo gu faako okay chance so banim so competition a o hwe ne ho so ye okay e bi okra no but banim say yo no nko a odi nkwase asem because when you say me there when oni ba bia ko sheke okokokro beba odi nkwase asem kire ho da bi okurani wa nyi wadwuma ye kotie kura nya bi ni papa sofo na wo mo preach sa ware dodo nye nenso mo twempena wo mo yede no machi ya hwe o mawie o mo wie nya wo nyankopon se hypocrisy media me gina social media live ka chome me pema ada wo particular ma type bi a me pema o mutumu du e mo mutumu tuntum ne tumu du tuntum ne tumu du o tebrofo sama na na yes o sheshe no abobon o twanity sama na bi na me pe o ye kokko so onye kokko gan am pe kokko ho no but e o se tuo no mu ye duru se me catch you say e twia ma aban when twia ne to a aban be chiminti e o se o twia to papa who susu say sa asam ya mo kan be ma bitimi kasa me de me po be o to nti na like possession mali na de say like possession like possession se obe ko school akotana university na wako bra ko ye doctorate course no fa ko ye woto fa so wo so me na me catch you papa eto fa so wo so che PhD eto yi akwan na me catch you because PhD hold a professor na bunkotodwe was small girl anim pacho so be mani great o mani ni no o de ma me fa to anu keke ewura ma bomasum ta na tie mama great papa susu said asam we a wo kan obe man krofo dodo na akoye omoto de me ka che on sister wo sika na de be yo to afa koye wo sika na nyame ahira pa bate to a woni nti be ma hu papa anyo be ma bia nso ne peto ayo be ma bia he be ma ti be bo so me peto be ma wo peto no so pedofo you me wa yo papa media ne so oba ye obeka se aboa wo ana emoa wo aboa me pa emoa eboa wo pacho betimi atwe mu ba masesa nipa ma kire nipa nyamesu nipa emrantia stati jaewu because of my kire emrantie ene mabawa ejaewu because then kan brantia oba kura nya mensa na brantia tafre na se what rese enye emenne dodo na ejai na dodo na ewu no na ebi efa bi nso firi ho yes nti eno na ma bonsamfo nya wo mo papa yenhwe oba media yi obi hwan na aye obone a wunya ya umfa nche ne da oni pa ko no chete unya na nokware unku ni pada but unya ya nka be kuni pa obaka sa we nku ade me hwade a apa yi we ya me no wakanta bi pen we de nipa ba ko pe obetimi on the me ye ne bone me ye da bi fanche me ye ne bone sunsun nya ho na mani ti ebi a wabofo a wodi na chi kra ka kire wo se da bi de mabofo no so nya do me ka kire me se me nyai oh papa so almost sound emergency da bi nipa ba ko pe Bible said oye no se de oye na nisusu oye na nisusu nyansani on the
meme bia konani abrabom e oba na be o be ma meme bia konanim e wiase Ghana ha nyina ono ye no so nim nyansa che obi asase so Ghana ha nyina aso no mo bra David nyansa no otimi afa mo bra wajima mfa nyansa mo bra da papa adena sika fo munya sika ase dodo na envalue ehia Dabi nya minya sika na me value hiani so nyansani ne nya sika nya jimifo nyansani ne nya sika enye jimifo anti se wo ye hiani na so utu sika nifo wajimi eno de ampa ohiani de wona me kotu ohiani ade na utu sika nifo tafuto ni buanka ade na mfa nye yi tinya se obi wo sika o disrespect hiani Yesu kra wanko hiani Yesu anko hiani andi di woni fiida wow Yesu andi hiani o kwasikafo Yesu andi di o yaafo fiida o kwasikafo fie ne kodidi o kodefo fie ne kodidi I'm not trying to disrespect Nyafo debi but sebi sikani ni obi a na dwene mu da ho anyame ehira no eto obi so onim nyansa na ne ho da so kyere na onim nyansa Solomon nyansa bebirebe no wosa wosika kan the nyansa without money is stupidity. First Kings chapter 10 verse 14. First Kings chapter 10 verse 14. Sika na ba Solomon nsem afi ba ko mudru. Sika na ba Solomon nsem afi ba ko mudru. Sika dwiti kese ahansia de osia nsia. What? Eso no de na efire adwadifo ho. What? Eba. Papa ene obi person nyeska kwan ben so no obi be fa so be nyeska ye wo kwan a ye fa so nyeska ana ye wo bibia wo kwan se ne si wo kwan a ye fa so di twa camera we no agisa papa ne oto no kire me ansa na meti betwa no okay sa na sika kwan ye kire papa ye den na obi nyeska sa unyeska we nyeska e mo fa dia wo fa ben mo fa ya hunya de inheritance uja de inheritance mo fa e fa kwa me dan so ona owu ya uja me japade ti wankasa de ba sa wa ye bia ka mi ankasa me ni hwe ankasa se takoma ba ko pena me wo na kwa me hweka se sisifia ha asa abroso nyame dia kana ikas ne wa anya dia na wan de papa na sa ha ye wo de aha ya me dia but me wo fa no otukwa na ne mani twitwitwi kas no to ya no de be siasi saja gwaja de nani ade ntumi nkongo tuka no anu tina debi ntumi nyasa me wo fa na wuja me se wuja de kra wan nye bia nka ho a esa edoso oni dan kra no o dan bibiri ntino papa kwan ben na nipa be fa so obedi I think say one day ye ba ye next topic ne ho bon dodo obi a ne ho bon bia onyeska so ho bon a ho bon a is it sense ho bon both physical and spiritual unyeska ho bon dodo o physical ba na mutum kankan no adama nya se nkotoa adama yin box ato no wan se na wu na se so obi ho bon a won't me nyeska sika sunsun ompe obi a ne ho bon kankan de bia sa uye neat sika be ba won chen ba bi sentum kankan ba be sia o aso physical tu se kankan get so physical o ha mutu tu so physical wa be sia madam nana kwesi o US o say shodi metie papa Ajaguraja pa obi ahun ye mayinde de ayo kasa wa cha asamo papa ya ju brani bebre ansa na ye beja wo no enkofo se obi asem adena nkofo dodo na aka se ase uye onhu se wo tumi nsi unni tumi ene di so me so nhwe o mere what be ono amana me so nhwe tumi de se nya force se obi ka so wo tumi ono no tumi tinipa no se oba na obe so ahwe obi se wo bodian so obi enwuye obi enwuye se nipa na wo nwuye no se nipa no se na busuanfo de abeto social media na okay interesting papa wo ku nipa da what like what bo obi diama what to say bia nku nipa da
but no asem so many pana ekunu ho pen no bibi sana person sorry to use the word ano asem so nti nipa na nkasa ekunu wan kasa wano asem no na nipa ne kunu oh papa se bonifache unim bonifache pa obi eye obone a mate so mi hu ne da bonifache mate se bonifache wo ba mi hu ne da ye bre no enya ye bre ene die mo edien na wo de beja wo mma ene wo papa ne asema emfa ho fa no ntum tinko wona mno boni wan kasa oto do tikika ye po ku dada ade wakọ abusua meeting ne ese ye ba be pa abusua dai so ne aboso kwara ke to do wano tumu ye den sa mo fasika ni meboa sei me na me boda ne so nyina onso adwuma nyina sei asema emfa ho fa ho nyim menimo unnim me na be tro comment was ya dan ya the fake account de tro be wiase ye ohunhun bi woni tire if the headless one and nine in insaduru baby ya obehwehwew wiase wagimia be wuntem choba so fani makram papa ansa na no uso hunhun bi wo ho a onitire den no ye de hu kwan ko your friend the headless one o ye de hu kwan eko obi anim because so wuti na e kira wo kwan ai aso obi anim bibi wo wi ase akamenes abrante tsan kamenes fo watch obi na to be cheme obi ngugu watch ne bo no hwe ne bo efe pa obi ngugu watch we bo no hwe ne bo mi ha hwe obi ase ade mi ha e ba kope sebia memani pa aduane adi e komindi nipa kwafo ayi dankwaku ye bo abeka oye nipa bonini dankwaku ye bo ayi watamfo kan ho watamfo no kwaku dankwaku ye bo na waduane na edede na me fi se ne metimi atesti bia ebi wo hope so taste me na me pese me testi me mo bia taste na wankasa kan because me pese me dankwaku mi ana me wo fa no ne nsam na ye oka na ya na e ha me wiase nti megya papa ye aba mi fia be di banku for boss o ko no si miedu na ka me san fo ma no sade enu ani no so be gu ani mas because my platform na ofa yesi ya ofa we die we se nkua de a na we ipo kasa metie ya agrobeto ono pe na de adwanto ba metie enche ono so de oti bibi se be ha na me da shatawale so ase SM osuma me the phone latest phone be che me wow any phone ni iPhone shatawale suma me the latest phone e be che me is no ne phone na me use sisi ye friend hot wave shatawale esuma me the phone e be che me pa Yaminshra SM for life. Yeah. Before Ajaguraja movement, there was bandana. Exactly. Yaminshra bandana. Na nyamemwano. Phone efepa. Efepa. Ehwe nyahwe. Wow. Eshinso mi usa na wo ka say eshinso mkura nyahwe. That's proof. Is you proof. And we she mboto na me ka benku na we wure fi na tum na me ka fra kora bitimi yi benku no fi ho. Na say ye. Na say phone we wo hia. Because adwuma wo ye pa wo hwe benku ni and wo hia. Wo hia. Sister. Shata nyamishra. Ti nyamishra mo. Na papa we de ani die mo. Yenko ayi osebo. Ada na wona ne ntokwa no lusu a. Menene ya aka. Papa ka se wa renkrofo se wa ntimi. Menene osebo ya aka. Osebo ma akromfo be bowura me dem be fa mpabo ne kwa me nka nchiro bia. Osebo ma akromfo bowura wo dem be fa mpabo ano. Oh. Boss. Sani wiasete. To osebo de menene nkasa biem. Na wo security fo bebre ene me ba ha chese wontimi nwura ba bia adan. Omo yi ade no osebo de mo buruburu. Nti omo nnomo yi. No mo so mo sha de so keso osebo se na pampa mu mfuda. Keso se na pampa mu mfuda. Ma keso osebo se ada na pampa mu fu meja so fudi. Osebo se me boa o ma na pampa mu fu. Tiasa na se che. Ade. Ampa o ase papa. Akom ni nchire mu. Me de krama ka trema ya na de. Ni tri mu mfuda. Oh. Tama manya broken heart.
was about to be a missa. Oh, and I could say, But I met us. a baby. I Abusia, ye, Medawas draw. I Breno and ye weird draw. And there had a bray ever my quine near did you make any in a ABC. I had the Enchiano ever quama the boss for near Sassy, the hoy the my papa, when Uncle Pon show. On your case, Madame Rosso, Medas, yes, Ramon, a young patent, not the Beats Nasi. So many media, no so yet the pa, media, no so de, no quarry and yawa. Yes, ribi near him. Uncle Pon show. Abusia, also I was shaman, me when I mean, Kamikasin, Uncle Pon, you are come as one day in and from mouth. A dear be a wash shere away your honor. Yankopon in Shimuma and Famau. Menfenchi Yankoma, the CEO of Adepa TV, boss Yankopon and Shaw, no Yokese, Nanim the Enema station in BBSA. Adepa TV, or Bibiara, Miss Michiao, Akosia, Nanipa would just say, with Jennifer Winya Shame, Joshua, Yami Unshaw, and Yamin Shaw, no Yokese, Bematin 10 gram of pan, Yamin Yokese, Edino, and society. Offer me shodia mejo so ebrepem ye besan e hia biem mabo afo de ye me hu ne amen kan hwam wonya me hwam nyina mo amosom asema dwumadie me de brɛ wonya me nyem nyina kese ye besan hia akram